Dragi prijatelji, ljubitelji planinaranja i fotografije, poštovani gosti, predstavnici Planinarskog saveza Srbije, opštine Smederevska Palanka, predstavnici preduzeća, javnih ustanova, privrednici i svi vi koji ste došli iz udaljenih krajeva naše zemlje. Pozdravljam vas u ime organizacionog odbora konkursa za izbor najlepše planinarske fotografije Planinarskog kluba Jasenica i u ime sportskog društva Jasenica koja nam pomoći. Mi je drago da sam danas u Smederevskoj Palanci u ime upravnog odbora i predsjednika Planinarskog saveza Srbije. Prenosim njihove pozdrave i ovdje sam da zajedno sa vama vidim fotografije, da otvorimo izložbu i da kažem neku svoju ličnu observaciju. Ovo što je ove godine konkurs zaista imao ovoliko učesnika govori samo koliko je zapravo fotografija sastavni deo one lepote i ljubavi koju ulažemo idući zvonim. Drago mi je što mogu da vas pozdravim, jer mnogo godina je prošlo od kad je ovo društvo osnovano. 1948. godine okupili smo se i osnovali društvo. Od tada mnoge akcije ostale su zabeležene na našim fotografijama. Njih smo prikazivali do sada više puta kroz razne izložbe. Ovoga puta gledamo neke slike koje su vrlo lepe, koje neke smo obišli, neke nismo. Inače, društvo kao društvo poznato je i izvodilo akcije po celoj bivšoj Jugoslaviji i po okolnim zemljama. Javim da je izložba ovim otvorena. Je posebno po tome. Znači, tu stvarno sve ono što čovjek može da osjeti svim svojim čulima prevazilazi svaku retoriku. I ja ću se sigurno još puno godina odraćati. Kao i ovi ljudi na koje se ovo ostavilo. Da se utiskom i tako ga lepo iskanališu da prosto kvalitetnije konzumirate jedan isti predao. Takav je slučaj s ovom rečenicom. Tom rečenicom inače počinje studija o vrednostima ovog predela koji je izradio Zavod za zaštitu prirode. Dakle, da vam ne čitam, u stvari zašto ne, jedinstven splet krećničkih kanjonskih dolina, impozantnih dimenzija i izrazitih morfoloških crta sa brojnim i ukupnim obležima veoma značajnim speleološkim objektima, interesantnim pojavama i procesima krašne cirkulacije voda, izuzetne florističke i fitocentološke raznovrsnosti, bogatog i raznovrsnog životinjskog sveta, izvanredne predeone raznolikosti lepote čine spomenik. Jednoglasnom odlukom žirija, najlepša fotografija u kategoriji planinari i planina nosi naziv Vetar na grebenu Mont Blana, autor Aleksandra Tijanića iz Ralje. Njemu će nagradu uručiti Dragiša Batoćanin. Da kažem da je Tijanić stalni saradnik Planinarskog glasnika i ne samo kao saradnik u tekstu, nego sa izvanrednim fotografijama. Na zadnjem glasniku imate jednu od fotografija i evo, neka Tijanić kada. Hvala. Da bi se zahvalim svima vama koji ste ovako velikom broju došli da pogledate ovu izložbu, stvarno je fenomenalna izložba. Moje fotografije stvarno mnogo ima dobrih fotografija, verujem da je u žiriju prilično posla dao da bere fotografije. Htio bih da zahvalim organizatorima, ja prvi put prisustujem ovdje, ali stvarno ovo je lepa izložba, tako da hvala svima. Žiri je jednoglasno odlučio da najlepša fotografija u kategoriji planinarski portret nosi naziv
San autorke Marije Petrović iz Beograda. Njoj će nagradu uručiti predsjednik Sportskog društva Jasenica Milorad Stanojković. Najlepša fotografija u kategoriji planinarski pejzaž je fotografija pod nazivom Olim 2, autor Mirkanić i Porović iz Jagodine. Njemu će nagradu uručiti Jelena Živković, načelnik Planinarskog kluba Jasenica. Nažalost, autor koji je dobio nagradu za originalnu ideju za fotografiju pod nazivom Footprints in Snow, autor Blagoje Janovski iz Skoplja iz Makedonije nije mogao da dođe. A i vi ste rekli, odnosno glasovima publike je odlučeno da je ista fotografija dobila nagradu publike. Tako da autoru ćemo naknadno dostaviti nagrade kad budemo mogli, ili ćemo poslati ili nešto drugo. Glasovi publike. Svega ovog ne bi bilo da nije bilo i nekih naših prijatelja koji nisu planinari, ali vole nas, da tako kažemo. Tako zahvalnicu dugujemo Belosavcu 2001. Također zahvalnicu za plakete dugujemo Centru za razvoj sporta i amaterizma u sportu. Zahvalnicu će dobiti i Print Shop, grafički studio, nažalost nikoga nema, Palanački kiseljak, Fotogule, a zahvalnicu za Optimum preduzeće će primiti Jelena Živković. Dejan Petrov i Palanačke novine su, odnosno Dejan Petrov dugujemo zahvalnicu zato što je pomogao stvarno da se tokom 2010. godine ostvari rad, pomogao je nekim akcijama. Palanačkim novinama dugujemo zahvalnost zato što već 2 godine uzastopno sarađujemo, oni prenose daju reportaže sa naših akcija i ovo su popratili medijski. Radio televiziji Jasenica, TV Deviću i Radio i Nova Jasenici. Hvala vam što ste došli u Palanku, nadam se da ste se lepo proveli sa nama, da vam je bilo ugodno i nadam se da ćete sledeće godine takođe učestvovati, ali ovog puta svi vi koji imate fotografije, koje volite da fotografišete, imamo još veći broj fotografija i da bacimo žiri na muke. Hvala vam.